Isenkwazi. Hayi, ungondo. Lama chena sabumba sana. Magodo wako manu sabungu square. Yeah. Ngingaba lolwazi madoda ukuthi kuyini okwenza ngani. Yeah, khuluma. Walo wena ngakhuluma ngasukume sisho. Uxole emphakathini ngithanda ukuzehlisa abini baphathi. Into yaqala ukwenzakala sasisekuthabeni nje sise-matshop. Sekuthabeni nje matap shop laphana asizithabeni. Awuthi kwakusukuthi ezwalala nje mfitshane. Isisusa sendaba kanye ngayesiye ukuthi ngichaza ukuthi yayisukele njani kodwa but ukwento yayenzakalayo mina njengomuntu lamo ehlezi engubhuru wami esasithaba sonke kuthe nxa sihlezi laphana kwaba lo muntu waphonga ubizela wathi madamara ubhuru wakho ngapho uyathini selimala isikhathi mina nxa ngiseqala phana kumlumunye umntanakhe oyesanda kufika vele akahlala isikhathi eside esiwa ngale sechambani ngiyuthela imolo engane ngestina ngesikhathi ngiseqala phana nisebamba lwana umuntu lwana ngambamba ngebhanti sibili ngizama ukubuza ukuthi kathi ukuhamba njani kathi ndoda uzotsha umfana lwana ayena wayelokho esithi mana sikhulumelane siphezulu bana sikhulumelane wathi wanyomuka vele wathini wabaleka right kuthi kunjalo lo umufi leyo umntanakhe nje wana wayeselimela wasethi no madoda khayelana umfana sedabukile manje ngahamba lo mfana lo ekhaya nje kanye njengobana engubhuru wakho sathi asoze sikuchi hayi asambe sethini sekhulumelana sabe sisuka laphana sithi nxa sifika laphana safika sangena egumeni sinxa sivingena egumeni ekuhle safika kuhle akula muntu wasabelayo safika sama nje eceleni kwendlu asifika ngevrandini hayi sama ngomduli lo malimala ngwabezelayo sibafonisha manje lo walimala ngwabezelayo Samaria uyasikhulumelana ebhururu ubonto njani undimaze njani kwaphendula umfazi wathi uSamaria kakho wathi hayi thina kasilwi ngabe uSamaria nxa ukuthi ukhona kula problem thina siyanga ukuthi sizokuba kwaba lwana mama lwana iphendlo lokho esithi mina ngangimile ngikhangelele so ngime ngikhangelele indlu yakhe umuntu lwana ibuya ithe ibisisithi so umuntu lwana mina ngangime ngikhangelele yena wabuya ngomduli yena wayengekho endlini undoda lo yemthelimoyo ngithe ndibele mina lokho endalele okungapho kuphendulwa ngani umfazi yena wabuya la ngapho wafika ndabula ngogodo la ithi nxa intshaye ngogodo laphana ibe sengisithi so wamphinda Samuel okwesithathu vele ngathi abonti mina ngingabaleka ngiyeke umuntu uyatshentshaye ikhanda yikho lapho engaphenduka khona ngiqondanela ngingazanthwa nyavika nithe yikho apho uzontshaya ngogodo so ikhukubaleka kwami mina bonke sasilabo abafana bami sache sabalekana sonke azaye siphinde sithini siphenduke futhi khonapho so kungale lo kusala sesifa wesehambe labafana nxa sensizwa abafana bekhuluma uthi bazobalandela sebesendleleni labo bekuthi kumbe bahamba bexoxa kodwa sebebalandela abantu laba esingayisi ukuthi kungazanto wayesebele ixexana mbijana uthi bebe bangake khonapho anzayi ngizwe lamini inamba yangikhona yikho ukuhamba kwendloko zelana kwakuzobuya ukuthi bezothini bezombulalela emzini wakho 10 more Osaka Maria ngwanga kini umagodo wawo magodo all right uthelmo ngwanga kini Osaka Maria all right magodo uzwiwe Ndiri kuzvinzwa mambo ndina belifuna ukuthi wena phela uthelmo handi wawanjwa semapoliseni uyabulalayo ndizwo so kathesi lina selifuna ukuthi libhadale laba ingozi but still
futhi sizageza isigaba sami esisachithekela igazi wona lo ngumthetho but labona laba futhi ngifuna ukubabhadalisa futhi nduku ngoba walanda umuntu emzini wabo la babulawa so indaba le iphakathi laphakathi laba balecala lokubulala laba lecala lokulanda umuntu emzini wakhe noma bengabantu bakho nduku bayabhadala abantu bami bayabhadala but labo futhi andingithi bathatha umthetho laba bawufaka ngaphi ezandleni zabo khonapha sekela ukuthini ukukukhuluma ukuthatha umuntu wonke othatha umthetho ofaka ezandleni zakhe you also must meet what meet that lina belifuna ukuthi wena ibantu ngabantu laba singalijeli eseni isigwebo hayi thina sibesikhala ukubhadala ngifuna ukubhadalwa njani lami ndabadala abaphambili angake ngiphendule kodwa hlala phansi ombani umdala khona okembo ngifuna umdala nguphi alright Ongogo. Mama, ngama omuhle. Oh, sorry. Sorry. Hayi phathi liyamsindisa ugogo manje. Kanti lifuna thi? Yanithe umdala lokho. Hayi. Umuntu omele ofuza akhulume. Ani lezisisa hayi wena mama mhlayise phansi gogo. Akula ubaba elapho omulini enkulu. Khulumani phela. umdala lokho Ulinza khona iqiniso phambi kwendlu umgweze ukukhulula ngophe. Ngizakhuluma iqiniso phambi kwendlu umgweze ukukhulula kanjani. Lo mbani Mina umntwana kakulo ofile. umntwana lo ofile ngoba umncane wakho. Ngoba okay. Thina ukuza kwethu lapha ndlwana sibuya kini uthi ngandi silinganise njengoba thina sifika ngobaba. Asazi ukuthi ndingasinikeza njengoba lezi thindi abakhulu bethu. Yeah. All right, it's okay moya. Hlala phansi. Wakumagodo nguphi okhona? Sumukayi ngamagodo. Sumukayi tinzweni. Simzero kugorushi. Sinjataura chokwadi pamberi pa. Ndichataura chokwadi pamberi pa mambo. Marandi kombori. Iyo kamagodo. Iyo naurwa kaya shika. Vana wakuparirai. Chokwadi mambo. Saka point wase. Nepapfupi mambo ndofunga musi wakaitika nyaya yenamoyi. Ndine vasivana sekulozaneka na umwe moyo vakauya pandiri vakati vamujuru wona inyaya inoda vanhu vakuru sezvo makagara pano imide nemamatsvaga vanhu vanokwanisa kuenda kupi kwava moyo munotaura navo saka ini ndakasimuka ndobva ndakumbira vandenyu ndobva taenda kwava moyo tikasvika tikanotaurawo navo vakatotambirawo zvakanaka hapana mumbotukana kana kudii ndikati ndine muzukuru adii auraya ndobva vandinyorerawo list ndikangoitambirawo zvakanaka ndikati indai kunoratidza vakatotora mutemo wakaisa mumaoko mavo ndakahwa kuti vanga vari kokona sabhuku wena lokuzi sabhuku ora seritoni chingozi wena akuso sabhuku inda mina seritoni chingozi ingozi aisotsvakira ikunu peri mina ngangekho lina madzoda liyahlanya lina bantu bakomoyo lina selefuna lamafulawa madzoda ekufeni azineli kulala bantwini indaba lisenza so umuntu efile selibhalana namafulawa ndo lingabokwenza so ngandamabhalile elawenzayo lawa ngatshengisa ukuthi vele lalile njongo it's never good uyabhala ulusuthi ichukela 3 ama-carton amafutha 10 liters isawudo 8 kg
4 dozen zesinkwa, amaskadi 10 crates, 1 crate black label. This is Manyasarand. You are very, this is unrealistic. Eh? I'm a torch for a church. Income 15 lembu say you to cook income. E flour, 1 kg Gloria flour. My thought. Anyway, it's okay, but Magojo. Mtemo wenyika manje wakasiyana nezvamunofunga imi. Mtemo wenyika wakasiyana nezvamunofunga imi. Mukomana uya aenda kujere. Antoenda kujere andotongwa. But isusu kana tichiverenga mutemo zvatoziva. Zvakanyorwa mutemo ndorati vazviverengere vega. Kupalenda vachengesi chatleni okubhalwe meda kona kabala okubhalwe meda okubhalwe meda kubhalweni head of cake not exceeding 7. Kukubhadalwa kwengozi lokho okubhalweyo ephepheni ubhalwe wonke ukubhalweni lokho it was a local court handbook. This is a court of law ele court warrant. Mina ngumagistrate noma ngisekhaya because I've got the presiding officer certificate just like a magistrate who is in the magistrate court. So I've got it. Even undugu lo kathesi sesamlungisela kathesi kasabambeki yasemanzini. Yeah, because the primary court is also recognized in the constitution of the country. Yeah. In lokuzeni kanduku icourt yakhe ikhona ku constitution is written black and white. And uyatholisa amafunela kunduku. Wona ungakhombisa umfazi womuntu ungagaya ukuthi unduku kakhomba kulokuzinansi. Iyama local court. Nandebo. This is the community court. Le yiyo nationally. And it only applies to the customary law. The primary court only also applies to the customary law. All customary setups are done here. Loku kukhona le manje imeda is there in the customary setup, is also there in the general law of the country. So Magoto mimi munofana kubhadhara mombe zinokwana 8 kuva nawo muchisanganisa nemombe yeusavi ndipapapo wevanhu then yechi9 ndeyekuno kudari inotouya pamunobvisa idzodzo munotouya nayo kunoku kudari kunoku mbudzi 3 zinoenda kwanduku yeti mina ari panapa ndiye muridzi wemunhu akafa naye anofana kupihwa dzake mbudzi 3. Asi ava ndoda vachawisa dzangu mbudzi 4 kuno nokuti ndo vakavinga munhu kumba kwavo. Saka ivo vanopuhwa mombe 8 ivi motakura rufu. Rufu mototakura ka zvakanyorwa apa ndika munhu anotakura rufu haazonyorwe gwilist serora handilezo matoti leza vanhu vakumoyo loku we condone this alibhale lava vantu lava bafuze basupply coffin basupply scarf eliyasidla handi bengincitsala la yako selibhale list osongane twa yini amashona bathi kwini amafidlo asikhuluma amafidlongo when we talk of ingozi. So ndozi ipo Magoto yo signer mochi tuudza impossible temsenzo yeah uvele khona usemission good
not later than phambi kusasa umntwana lo ufuza angcwatshwe. Mina lo nduku sizathumela abantu ukuthi bamonite usabhuku wami square fire uyathumela amasabhuku amathathu awangapha esayidini ngapha baye khona ngale wena usuthumela la wenduku amasa omkhosana anti bakhona umkhosana umbotshwa uzebhethe baye khona babe ngu6 khona ngale bemonitor ukuthi umntwana lo wagcine kuhle ngale lapho kwalokuzela khona igazi ngale igazi leliyana alisathi bavale alikhishwa nxa kungabhatalwana kuyakhishwa laba bangabhatala sebethatha inhlabathi legazi liyana bechiya elokuzeni bayakwazi amasabhuku esikwenzeni bangalina lingakhipha igazi lenu wena amasabhuku sebefaka impuphu yomnyaka ophelileyo kwenzela ukuthi lina lali lifelwe lingafi njengakhona ukuphatha umuntu obuleweyo kanti liyakwazi ukuthi kalale endlini ufika vele sezeni egcina kusedlula so iwe magodo rabasa lakho zinoremasi rabasa lakho nemhuri yakho rekuti munobatsirana mombe idzodzo dzifambe zvifambe zvakanaka mune kuchema here kana chikumbiro nokuti zvese zvofara kuperera panapa ndine chichemo chichemo changu ndechemombe apa ndine mombe mbiri ndichiti ndikatengesa ngoro dzogona kuita nato imwe ndozosara ndichitsvaga sezvo ndainapo kutenga grocery riri kokumbara taida kuendesa grocery ripi ndine sugar nana flour nechingwa tatozochiendesa kumatakshop tikati chingakangamatotedzera list aiwa naura yengozi makoto haisi yeizvo naura yengozi avo ndovapo vangavapinde kana vachipinda naura yengozi ndeye madzimambo kana sabhuku atenderi kutonga ngozi haana zera nayo zvakafanira kuti sabhuku kuti ngaatonge makunakuna haana zera nemakuna sabhuku haana zera nemakunakuna haana liyakuzaini madzoti kuti utini bavanhu kuti ure ngome dzimbiri dzimwe dzacho unenge woziendesa rini ndo pane usaviri ipapo usavi panga pasina ndaenda kutsvaga mbudzi mbiri sekundaita list ya all right okay usavi yes hayi madodha hayi but magodo apa motomira ka wozokuchema kamaningi kana mose yaparwa atizogoni kukuteverera mangwana kana mwana yakavigwa vamuise here kumba kwako kwete so uda kuti pachose saka mena timbokupa nguva kaikufunga isusu takuudza zvokuita ndiri kupanza mombe isingasviki kana pahafu madodha handiukasazi kakukurumira navantu vamubhati kakukurumira mina semufakiri judgment meke phela ngihambela pese lijaje khona ngiyasiza akusuke kwenza okay but wazviwa magodo ndiri kuzvinzwa izvi saka ponzi iyi tofanira kuti tienderane zvokuti hanzi iwe uchazosara kuti tichazoonana pasina hai takatonga dzakawanda dzinozonetsa idzi tombomira isu zvishoma tombirira iwe avawo asiwo ndiwo nongochipera homwe because ava gorosara wakatenga kana rikagara riri kumba kwako kana nyange ukaendesa asi munhu asina kuvigwa unenge usina zvaunenge waita saka mombonorongeka kana chimbobudai pazi mombonotaura mozotiudza kuti maronge tisakumboikidzai bavhuleleni manga tadzoka mambo ndataura nemhuri tiri kuramba tichingochema takwanisa kuve tine mombe 4 asi ngoro yedu ikakurumidza kutengwa utogona kutsvaga imwe mombe kutaura kuti taveochita yakadzite 5 tatomboedza ipapo mambo ndodzoraiopamombe 4 dzamutaura obvious wati ndikakwa mambo uko kune 3 saka musiri mombe 3 lizikaita 4
usuza kugona kupa idate lekuthi zino zathi ziuya andiko madoda yiko bese siyakuzwena yiko bese izayilisi zingayita 5 zinani moita procedure ne funeral pa 5 itatombotrya aiwa munototry vasayenze precious muti vabhadhari ngome zingu 5 ongoromani lila seli kuonana lavo magoto kwenzela kuti inkomo lezo ziye ngapi ziye ngale yona le siphe wena lo fana ungabe ufana rich ekabira lo fana rich lincedisana ukuthi inkomo zona ezisikambe ngale komkhosana lina futhi lifuzele bekhona mhlawumbe umfana lencwatsha limonitha indaba le kwenza ukuthi ungabi lesikhewu andisezwana yini bakomoyo baletha inkomo ezingu-4 zona ezandi kunkomo 4 zona ezo yiko lapho kuyaphuma khona esitshebo ngabe uzokusela inkomo ezingaki ngabe uzokusele 4 sesibasayinisa phansi la ukuthi inkomo zakona zingu-8 zona ezo sesibanika idate elokuthi bazibhadala leyo magodo uthongokupa mwezi mbili shethi yekuthi upezise mombe ziphi izozo zasara kura wathi musi wa 26 July court yedu iPorsche 27 July i-date next day man e-August phangisa pressures la ungezi nje esalongazi 31 August saka mosayina wamagodo sayina wamagodo sayina so le isiphele belandi iwewe nangoromani makuchibatsirana nevanhu kwamagodo kuona kuti mombe dzaenda kwamkhosana halini ava vaka pambuso vanoti uya vatora mombe dzavo 4 muna August momo ndopaona kwachiuya nembudzi dzangu ya into yokucina nansi lina vantu vakomoyo lingalwisani lavantu lavo sezwa nini wena njengawo wako walwiswa ungabi lolanga lingalwisani lavo shiyani likuzenze kodwa sayina yapha wamagodo yes unokwanisela ukuthi kubigwe mangwane yati nokwanisa bathi bayakwanisa kana pane vari kukwanisa kuti pamombe dzacho 4 dzinenge dziripo kana vakasakwanisa pamombe sasa 5 hayi sebayidinge esi5 yakho bayakudinga sasa ngiyinto ezaphinda kazi ukana msati wa organize mangwana because it's 5 yacho nguta msati mewa so taura ichokwadi izozatiri kuti nyaya idzoke futi mangwana munovala kuyo mimi munochiita kuti kusora mangwana magodo imwe yacho 1 mima iwana mangwana hayi vele sesiqedelawo abantu abachora kabili uzeli likajali kutshala abantu babili abasoze babona ukuthi bathonisiwe phambi kwakusasa kwamagodo munhu ana bigwa nechiphiri mangwana emovement ndasi namangwana emshaga mombe yacho 5 yes baba ndangachikukumbira munoona tiri vanhu vemabasa inoenda pakontrol kuuya kurwe munyika saka ndinge ndofungidzira kuti zvananga mati mangwana asi asazaurongeka mudhara
basa rakakosha chaiko but rufu rwako shafu nekune uchafu saka ndoita tiri kumupango wekuti anorongeka handika agone kutakura rufu kusere mangwana kusere mangwana ndo kwamuchavika agara munhu kungouya achidi achitongovigwa muchitopararira